Radoznalost, ne samo za mene, nego za sve nas u stvari, je u stvari manifestacija jednog Božijeg imperativa koje mladunci i naši životinjski dolazeći u ovaj svet ponesu sa sobom. Dakle, da bi oni otkrili svet, da bi shvatili odnose oko sebe i tako dalje. Naši mladunci, znači, moraju da budu radoznali. Još od najmanjih nogu sam nekako znao da sam zainteresovan za biologiju zbog toga što sam uvek gledao ispod kamena, oko kamena, gde šta živi, zašto živi baš tu, zašto izgleda tako kako izgleda. I evo i danas kada sam doktorirao i dalje sam vrlo zainteresovan za ruderalne biljke, biljke koje srećemo po gradovima na nekim najneverovatnijim mogućim mestima i tu radoznalost sam, čini mi se, i dalje zadržao i verovatno primećujem biljke na mestima gde ih niko drugi ne bi uočio. Radoznalost, pa to je želja mozga i bića da saznaje nešto novo, da stiče nove iskustva i ja sam veoma po prirodi radoznala. Ja jesam radoznala i to je, recimo, jedna od stvari zašto sam ja uopšte počela da se bavim glumom. Zato što čini mi se da gluma nam nekako daje da se bavimo raznim oblastima, da istražujemo različite teme, nekako bavimo se tu i psihologijom, i istorijom, i muzikom, i sportom. Moje shvatanje radoznalosti je da je to želja za upoznavanjem novog, za upoznavanjem sveta i da je to jedan od glavnih, ako ne i glavni preduslov da uopšte napredujemo od nekog malog bića gde smo kao deca u odrasle ljude. Međutim, velika je tragedija kada odrasli ljudi zaborave da budu radoznali i misle da im to više nije neophodno, jer opet kažem, onog momenta kada prestanemo da budemo radoznali, tog momenta mislim da se zaustavlja i naš napredak. Okidač svakog intelektualnog dostignuća krije se u radoznalosti. Ona je evolucijski uslov opstanka. Sigurni smo da, zahvaljujući njoj, danas pratite i RTS Lab. Zadovoljstvo mi je da pozdravim naše današnje goste, filozofa doktora Aleksandra Lukića, dobar dan, i psihologa Radmilu Vulić-Bojović, dobar dan, dobrodošli u RTS Lab. Hvala vam. Na samom početku našeg razgovora da kažemo da danas na svim planovima ljudskog postojanja vlada izobilje. Da li je izobilje u ratu sa radoznalošću? Ne nužno. Ja mislim da radoznalost i negde proističe iz toga da imamo puno različitih mogućnosti. Kada imamo puno različitih mogućnosti, onda nekako u prirodi ljudskog bića je da to stimuliše, a iz stimulacije može da se rodi radoznalost koja vodi ka dalje eksploraciji, saznanjima i kao bogatstvu svake vrste. Doktore, šta vi kažete? Ja bih rekao da je izobilje relativna stvar i može se razmatrati na ovaj ili onaj način. Uglavnom, kada kažemo da je prisutno izobilje, onda znači da nečega ima previše. A još od starine važi izreka među starim mudracima, dakle, ničega previše. Dakle, treba biti umeren. U tom smislu treba voditi računa i biti uvek u meri zato što kada se pretera, onda se prelazi iz nekog zadovoljstva u bol. A što se tiče radoznalosti, još je Aristotel isticao da je radoznalost veoma važna i čak može da se kaže da čovek u svojoj suštini može da se odredi kao radoznalo biće. A to bi značilo da je čovek biće koje se raduje kada zna. Dakle, znanje donosi radost i što na neki način zvuči paradoksalno, čovek želi da zna čak i ako mu to znanje ne donosi neku sreću. A koja je razlika između perceptivne i saznajne radoznalosti? Pa nekako perceptivna prethodi saznajnoj. Mi našim čulima, mi opažamo svet oko sebe, dobijamo različite signale i učimo kroz iskustvo da tumačimo te signale i to dalje vodi ka saznajnoj radoznalosti. Mi negde zapravo u tom najranijem uzrastu čovjek pravi početne korake u razumevanju sveta oko sebe i tim početnim koracima zapravo na neki način pravi put ka saznanju i ka spoznaji sveta na različite načine. Percepcija prethodi saznanju kroz te osete i ono šta
dobijamo iz spoljnog sveta, intelektualnim i ostalim naporima i, između ostalog, i radoznalošću, mi širimo svoju spoznaju, mi širimo i razumevanje i zapravo dobijamo informaciju. Najčešće je dovodimo u vezu sa detinjstvom, ali ako je pažljivo negujemo, ona i tokom života može ostati naš stalni pokretač. Šta je za tebe radoznalost? Za mene je radoznalost kad ne znam da li ću dobiti dobru ocenu. Pa kada maštam stvari. Radoznalost je za mene kada tražim odgovore, kad se pitam nešto. Da li ću da saznam još neku novu životinju? Pa za mene je radoznalost kad se pitam nešto i kad za kontrolni iz matematike vidim koja je ocena. Kad će da mi mama kupi macu? Koliko često si radoznala? Dosta često. Uvek. Vrlo često, više puta dnevno. Pa baš puno. Malo. Ne tako često. Deca su prirodno radoznala. Zadatak pojedinca kao i zajednice je da stvori uslove u kojima će osobe različitih uzrasta moći da uživaju u svojoj radoznalosti. U najmlađim danima, dakle u prve 2 godine, kada dete najviše u krugu porodice, važno je da se detetu obezbedi što više novog iskustva. Dakle, da se dece izlažu raznovrsnim situacijama. U tom uzrastu mi šaljemo jednu važnu poruku deci, a to je da je novina i ispitivanje nekog novog iskustva nešto pozitivno, a ne nešto što je povezano sa nekim problemima. Istraživanja su pokazala da deca u školskom periodu na neki način gube radoznalost. Neke istraživanja pokazuju da kada se uporedi recimo količina pitanja koja deca postavljaju u školi i van škole, da je taj odnos 10:1. Škola ima puno mogućnosti da podstiče radoznalost kod dece, ali nažalost škola u kojoj dominira tradicionalno učenje, učenje za ocenu, gde je ocena najvažnija, gde učenici stalno pod nekim pritiskom da li će dati tačan ili pogrešan odgovor, takva škola nažalost ubija radoznalost. Znači čak uspeva da ubije i ono što prirodno imamo. Kada je o odraslima reč, preporuka stručnjaka je izlaganje novim iskustvima koje će ih intelektualno i emotivno angažovati. U odraslom dobu je važno da mi kao odrasli ljudi na neki način imamo pravo na grešku. Zato što ako mi u svojoj profesiji, u svom ličnom životu smo stalno pod pritiskom da ne napravimo grešku, onda naravno da mi ćemo izbjegavati nove situacije, izbjegavat ćemo neizvesnost, a samim tim imat ćemo manje prilika za radoznalost. Nova istraživanja sugerišu da aktivno starenje odlaže demenciju čak i do 7 godina. Važno je da na neki način gradimo kulturu aktivnog starenja. Dakle, da naše najstarije sugrađane ohrabrimo da svoje starije doba koriste za one stvari, za neka nova iskustva za koje nisu imali vremena u svom prethodnom životu, za ono što ih zanima, bilo šta da je to. Radoznalost je evolucijski uslovljena kao jedan od osnovnih alata za preživljavanje. Za duhovni, moralni, intelektualni i socijalni rast važno je tokom celog života postavljati pitanja i tražiti odgovore. U nastavku emisije gledat ćete zaboravljeno znanje ili unutrašnji osjećaj. U kakvoj su vezi nauka i intuicija? Prilike i neprilike. Kako vreme utiče na nas? A kada su ljudi radoznali i kada istražuju, onda im instinkt ili intuicija pomažu da donesu prave odluke i naprave izbore kako nastaviti dalje. Filozofija je, čini se, dala najviše definicija intuicije. Da li je intuicija zaboravljeno znanje? Može se reći i da je zaboravljeno znanje, ali to će pre reći psihologija. Što se tiče filozofije, intuicija je jedan važan oblik saznanja i može se razmatrati na različite načine. Sa određenog stanovišta, recimo, može se i Platon tretirati kao neko ko je zastupao intuiciju, a inače sama reč intuicija može da nam pomogne da shvatimo šta je to. Intuire znači posmatrati.
A kada se govori o tom intuitivnom, odnosno o tom posmatračkom u filozofiji, onda bi to bilo neko neposredno posmatranje. Posmatranje kao unutra, kako je recimo Schelling govorio, i tada zastupao stav o intelektualnom opažanju. Dakle, može se i to zastupati, a sa tim se recimo ne bi složio Kant, koji bi rekao da je nešto ili intelektualno ili je opažanje, da opažanje može da bude samo čulno. I u tom pogledu, dakle, u filozofiji postoje suprotstavljena stanovišta. Sa logičke strane, intuicija predstavlja jedan oblik zaključivanja koji ne bi bio racionalan i sa druge strane suprotstavljen je indukciji, dedukciji, analogiji i tako dalje, gde imamo jasno postavljene premise iz kojih se izvodi racionalno određeni zaključak koji ne mora biti nužno istinit, ali je svakako racionalno izveden. Intuicija bi u tom pogledu predstavljala neki nelogički, dakle neracionalni oblik zaključivanja. Kada nešto, dakle, zastupamo kao stav, a ne znamo odakle nam taj stav. Kao neki osjećaj ili predosjećaj ili, kako ste vi rekli, instinkt. Neka vrsta instinkta može tako da se tretira. Čuvena je rečenica Alberta Einsteina da je intuicija jedino važna. Evo šta kažu naši naučnici. Oslanjanje na intuiciju je vrlo bitno u istraživanju. Evo i zašto. Istraživanje u velikoj meri kao i putovanje od grada A do grada B, gde pritom nemate mapu ni putokaz. U tom putovanju povremeno se nađete na raskrsnici sa 2 ili više puta. I pitanje je koji put u tom momentu treba izabrati. Tada je vrlo bitno povesti se intuicijom i svojim iskustvom i izabrati jednu od ponuđenih opcija. Intuiciju je teško opovrgnuti, da kažem, i negirati, s obzirom da su neki filozofi, tako istorije nauke, kao što je bio recimo Baruch de Spinoza. On se dosta oslanjao na intuiciju i smatra da je intuicija sam koren uma i da sva saznanja dolaze iz intuicije, ali ja lično nemam to mišljenje i uglavnom ne koristim intuiciju, dakle nisam intuitivna osoba, ali recimo imam kolege koji se dosta oslanjaju na to. Na primer, Fleming je otkrio penicilin tako što je zapazio u svojoj laboratoriji da uzorci koji su imali buđ nemaju više bakterije. Njegova hipoteza je onda bila da nešto u buđi ubija te bakterije. Pravac istraživanja je bio da nađe tu supstancu iz buđi koja proizvodi taj efekat. Drugi primer je naš veliki naučnik i genije Nikola Tesla. Njegova intuicija je bila bazirana na njegovom znanju iz različitih nauka, kao i na mnogim eksperimentima koje je on uradio. Zašto su žene intuitivnije ili makar misle da jesu? Meni se čini da je to onako jedna predrasuda da muškarci su dominantno racionalni, a žene nekako više se oslanjaju na osjećaj i u tom kontekstu mogu da budu intuitivnije. Mislim da je još jedna važna stvar tu. Nekako žene su osetljivije na odnose, na percepciju ili na posmatranje odnosa i zainteresovane su po prirodi stvari za dobrobit tih odnosa. Tako da nekako su upućene više na to da posmatraju reakcije i da vrednuju i validiraju reakcije, pa samim tim prave neke svoje unutrašnje pretpostavke o tome kako bi nešto moglo da se odvija. Meni je zanimljivo u terapiji, recimo, psihoterapiji, mi stalno baratamo intuicijom, jer mi zapravo nalazimo se u izvesnoj, postmoderna psihoterapija kaže, poziciji neznanja. Mi ne znamo kako je to kod druge osobe, ali na osnovu nekih svojih ranijih znanja i nekog predosjećaja zapravo smo stalno u toj zoni, kako to psihologija kaže, narednog razvoja, odnosno pretpostavljamo kako bi neko mogao da razmišlja ili da se osjeća, pa u skladu sa tim i radimo. Kako se intuicija ispoljava? Kako ju unaprediti? Kako ju unaprediti? Pa tako što bi se negovala ta radoznalost. Dakle, ako je čovek radoznalo biće, kako sam rekao negde na početku, ako se raduje znanju, onda tu radoznalost treba negovati. Od najranijeg perioda, dakle i kroz predškolski uzrast i kroz školski uzrast, ali i kasnije. Dakle, ne treba sputavati radoznalost, odnosno tu želju za saznanjem. A onda će time i intuicija kao jedan važan oblik saznanja, jer mi
veoma često nismo u poziciji da dođemo do određenih jasnih premisa, pa da na osnovu toga izvodimo neke zaključke u životu i da dođemo tako do određenih stavova, već se često moramo uzdati u svoju intuiciju, taj neki svoj predosjećaj, a koji će biti ovakav ili onakav u zavisnosti od tog našeg ranijeg iskustva i stečenog znanja. Mnogo vam hvala na ovom lepom razgovoru. Hvala vama na pozivu. A pisci, umetnici, sportisti, naučnici, svi su oni ponekad vođeni upravo intuicijom. Iako svi mi koji smo u prirodnim naukama smo često vrlo racionalni, vodimo se naučnim metodom i određenim vrlo striktnim pravilima kako doći do rezultata u naučnim istraživanjima, nekada je intuicija vrlo važna i u nauci, a i u privatnom životu. I teško je pronaći tu neku granicu kada se voditi intuicijom, a kada ići isključivo za onim formalnim, strogim pravilima. Tako da i u nauci i u privatnom životu je neophodno pronaći balans. Intuicija za mene predstavlja, da tako kažem, neko promišljanje ili neko traganje za istinom koja nije spojena sa nečim racionalnim. Dakle, nešto do čega dolazimo, eto, intuitivno. Ne možemo vrlo često to opisati rečima. Koliko mi nešto stvara neprijatnost, iako mi se učinilo u tom momentu da smatram da je to dobro rešenje, ja se iz toga apsolutno izlačim i nikada to zaista mogu da tvrdim, nije intuicija prevarila. Kada je faktor igre u pitanju, stvari se dešavaju u delićima sekunde i prosto sa gomilom iskustva i znanja i pripremljenosti ako očekujem da ja vidim reakciju protivnika dok je procesuiram, nađem rešenje i implementiram, može da prođe možda i samo pola sekunde, ali to je za moj sport već kasno. Tako da intuicija, oslanjena na intuiciju je definitivno jedna od stvari koja je za sport generalno ključna. Ljudi ponekad strašno pogreše jer ne veruju u predosjećanje. Ali naravno, Indijanci čak američki, ima mnogo primjera gde su oni mogli da predosete čak i svoju smrt, recimo ličnu. Drugo, mnoge vojskovođe predosete šta će se dogoditi, recimo ako krenu u borbu u koju moraju da krenu. Dakle, velika emotivna angažovanost čoveka povuče i tu neku vrstu predosjećanja, a to je upravo intuicija. Istraživanja pokazuju da čak 80% svetske populacije na svojoj koži osjeća promenu vremena. Kada dođe do promene jednog ili više meteoroloških faktora, onda naš organizam reaguje na različite načine. Ovim važnim spojem bavi se biometeorologija. Mi smo pitali naše sugrađane kako oni reaguju na promenu vremena. Kako vreme i vremenske prilike utiču na vas i vaš organizam? Na moj organizam sasvim normalno, uopšte nema problema. Imam samo 82 godine. Kada imate vremenske promjene, to onda vidim da utječe negativno, ne na raspoloženje i sve drugo. Nikako. Kad je velika vrućina, onda me prosto smlati. Utiču dosta, mislim, ove nagle promene, eto, do skoro smo imali, ne znam, 10-12 stepeni, sad prelazi u 30, tako noću, ujutro hladno, popodne dosta toplo, tako da nije lako. Još uvijek sam okej, ne znam, prilagođavamo se, ali uopće šta je znam, ne primećujem neke bitne razlike. Pa na mene kiša malo utiče da, ne znam, boli me glava uglavnom prije nego što padne kiša. Ne fokusiram se na vreme, tako da uživam u životu. O uticaju vremenskih prilika na čovekovo zdravlje razgovaramo sa našim današnjim gošćama, doktorkom Slađanom Božović-Ogarević, kardiologom, i Jasminkom Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Na samom početku našeg razgovora da kažemo zašto vreme utiče na ljude.
Čovek je deo prirode. Kao i sve u prirodi, on je podvrgnut elektromagnetnim talasima koji se nalaze svuda oko nas. A pošto je veliki deo čovečijeg organizma se sastoji od vode, onda svakako i svi ti uticaji koji su u prirodi se odražavaju i na nas. Da li će neko biti meteoropata, a pod meteoropatijom se podrazumeva osobina čoveka, bez obzira da li je on zdrav ili bolestan, to uopšte nema veze, da li redovno, znači, na njega utiču vremenske promene. Ako utiču, on je meteoropata. Ako povremeno samo, onda to nije meteoropata. A ja moram da naglasim da, kao što su neki vaši učesnici u anketi rekli, da na neke ljude vreme ne utiče u određenom dobu zbog toga što su oni veoma fizički i psihički snažni. Znači, i njihov unutrašnji, da kažem, aura oko njihovog tela je toliko jaka da pozitivni i negativni ioni koji se nalaze svuda oko nas i koji dolazi do velike promene tih iona onog trenutka kad dolazi do vremenskih promena, prosto se odbijaju od tu auru i jednostavno ne utiču na njih. Ukoliko su oni fizički i psihički jaki i fizički sposobni. Doktorka? Čovek kao deo prirode svakako posjeduje savršene adaptacione mehanizme koji omogućavaju zapravo da se prilagodi tim vremenskim promenama. Međutim, ukoliko su one nagle i intenzivne, onda je svako tu potrebno vreme. Znači, ne postoji mogućnost akutnog, odnosno trenutne adaptacije. Tako da u tom smislu upravo to možemo reći da svaki čovjek ne reaguje isto. A zapravo šta utiče, zašto će neko biti adaptiran, a neko ne, tu utiče više faktora. Pre svega, upravo to što je rekla Jasmina, psihičko, fizičko stanje, starosna dob i svakako prisustvo komorbiditeta, odnosno pratećih bolesti. Pomenuli ste starosnu dob. Nekada se mislilo da je starija populacija sklona meteoropatskim tegobama. Međutim, nova istraživanja pokazuju da sve više dece i mladih ispoljava te tegobe. Zašto je to tako? Upravo zato što, ako govorimo o najmlađem uzrastu, to još uvek nisu razvijeni ti adaptacioni mehanizmi. Ako govorimo o periodu puberteta, kasnije trudnoći ili opet toj starijoj populaciji koja je također rizična, tu možemo reći da jako utiče upravo ta hormonska neravnoteža, da kažem, a samim tim i jako utiče način života. Način života i naš osjećaj komfora prema tim spoljašnjim faktorima. Šta to znači? Dečica su uglavnom skoncentrisana na digitalne tehnologije, vrlo malo vremena provode napolju, o fizičkoj aktivnosti da ne govorimo, gojazna su, tako da sve to negde utiče i na slabiju adaptaciju na te spoljašnje faktore. Hajde da sada zajedno pogledamo šta svetski naučnici kažu kada je reč o biometeorologiji. Čovek će do kraja 21. veka izgubiti čak 58 sati sna, upozoravaju naučnici. Klimatske promene i povećane temperature utiču na san kod ljudi, prenosi Science Daily. Globalno sprovedeno istraživanje u kojem je učestvovalo 47.000 ispitanika iz 68 zemalja pokazalo je da visoke temperature skraćuju vreme spavanja za 14 minuta. Razlog za nemiran san tokom vrelih dana je u činjenici da naše telo emituje toplotu dok spavamo. Ukoliko su temperature više od prosečnih, transfer temperature iz našeg organizma u okolinu ne odvija se pravilno. Povećan stres, promene raspoloženja, pa čak i samo povređivanje, naučnici iz Sjedinjenih Država povezuju sa povećanjem temperatura, piše Guardian. Poznato je da visoke temperature mogu negativno uticati na naš organizam, da uzrokuju dehidraciju i infarkte. Međutim, novost je da se mentalno stanje može pogoršati kada je vreme izuzetno toplo, kod oba pola i svih uzrasta, zaključuju naučnici. Glavobolja barometrijskog pritiska je termin kojim su naučnici imenovali vezu između vremenskih prilika i glavobolje, prenosi Global Circulate. Kao što nas smeta promena pritiska na različitim nadmorskim visinama, tako i promene vremenskih prilika utiču na pojavu snažne migrene. Visok vazdušni pritisak karakterističan je za toplo vreme. Nizak pritisak je u vezi sa kišovitim i hladnijim prilikama, a razlike u pritiscima izazivaju glavobolju barometrijskog pritiska.
Da li burnije reagujemo na promenu iz toplog u hladno ili je obrnuto? Ono što je malo neobično, to je da u stvari mi burnije reagujemo kao organizam na promenu od hladnog na toplo vreme. Mada bi ovako izgledalo da nam je lepše kao od kada je toplije, to nam je lepše vreme. Međutim, sve ono što se dešava u našem organizmu pri takvoj situaciji može dovesti do značajno teških, da kažem, bolesti kao što su na kraju srčani udar ili čak moždani udar. Znači, pri širenju krvnih sudova koji se dešava u trenucima kada naglo otopli, mi smo bili svedoci prethodnih dana, ovo proleće zaista obiluje tim vremenskim, da kažem, promenama gde su dnevne amplitude čak 25 stepeni. Pa tako u toku jednog dana možemo imati, znači, ujutru 2 stepena, a u podne 27 stepeni. Oni bolesnici kod kojih su krvni sudovi neelastični, oni ne mogu tako brzo da podnesu te dnevne promene vremena i kod njih dolazi, nažalost, do pucanja tih, pošto su oni neelastični i nedovoljno prilagodljivi, toj nagloj promeni dolazi do pucanja krvnih sudova i, nažalost, do izliva krvi u mozak ili do moždanog ili do srčanog udara. Dok kod nagle promene sa toplog na hladno, takođe može u roku, to mi nazivamo meteorološki front, to je linija koja razdvaja izuzetno različite vazdušne mase. Jedna je vlažna i hladna, a druga je topla i suva. To se dešava sada u ovom letnjem periodu. Imaćemo dosta takvih prodora. Oni su uglavnom sa severozapada. I kod njih, znači, za sat vremena može doći do pada temperature od 12, recimo, stepeni. A već smo se malo dotakli te teme, ali hajde da objasnimo kako naš kardiovaskularni sistem reaguje na promene vremena. Na promene vremena, zapravo najviše na promene temperature, reaguju najviše krvni sudovi. Kako periferni, pa tako zimi. Znamo da se pacijenti žali da su im prsti bledi ili lividni, znači da postoji problem sa tom perifernom cirkulacijom koja se pri niskim temperaturama zapravo dodatno sužavaju. Ali ne samo na periferiji, nego i ciljni organi, a to su pre svega srce, mozak i bubrezi, takođe pate. Tako da hoću reći da su obe te promene važne. Upravo niske temperature dovode do skupljanja krvnih sudova i tada kod pacijenata koji već imaju potvrđenu bolest krvnih sudova, najčešće koronarnu bolest ako govorimo o srcu, onda to dodatno suženje može upravo to da provocira ili pojavu infarkta miokarda ili moždani udar ukoliko govorimo o moždanim krvnim sudovima. Kada je u pitanju taj prelazak sa viših na niže temperature, u zavisnosti opet od profila pacijenata, i to zna da bude jako nezgodno i neprijatno i da dovede do disbalansa hroničnog pacijenta sa recimo srčanom slabošću, koji inače imaju niže vrednosti pritiska. Znači, ova promena temperature i širenje krvnih sudova može dodatno da ugrozi njihovo trenutno stanje. Sigurna sam da smo sada našim gledalcima objasnili šta je to biometeorologija i kako utiče na naše zdravlje. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Osim što biometeorologija izučava uticaj klime i vremenskih prilika na zdravlje čoveka, ona i tekako utiče i na biljke i životinje. Više o tome reći će nam Rijalda. Tako je, Jovana. Tim povodom nalazimo se u Beogradskom zoološkom vrtu kako bismo od biologa saznali kako stanovnici zoološkog vrta reaguju na vremenske prilike. Da li mogu životinje da predosete različite nepogode poput zemljotresa ili jakih oluja? Dobar dan i dobrodošli. Naravno, sve životinje koje su ovde smeštene u zoološkom vrtu u zbirci su jako dobro aklimatizovane i navikle su se na naše uslove, ali isto tako nisu izgubile svoje super čula pomoću kojih mogu i tekako da budu vidoviti, kao što slonica Tvigi pomoću i mekanih jastočića koja ima u nogama može da oseti neke fine vibracije povrh te tla. Tako recimo zmije mogu i tekako da osete dobro
te fine podrhtaje tla koje mi ne bismo osetili, pa mogu da predosete zemljotrese ili tako neke druge stvari. Ipak meni omiljene su ptice koje i tekako mogu da osete promene u vremenskim prilikama kao pritisak i slične stvari. Tako da lastavice koje lete visoko ili nisko ili, na primjer, rode koje kao na neki tajni znak odjednom samo rašire krila i prhnu na selobu, ka jugu, a inače su meni omiljene ove ovde koje se nalaze kod nas, jer sve su to rode koje su došle u zoološki vrt tokom nekog spasavanja i na neki način ostale tu sa nama. Hvala vam mnogo na razgovoru. Ovo nam govori da su osim ljudi i druga živa bića i tekako podložna atmosferskim prilikama. Studio! Sigurni smo da smo zagolicali vašu radoznalost i dali dnevnu dozu radoznalosti ovom emisijom RTS Lab. Hvala vam što nas pratite. Pratite nas i na kanalu RTS Nauka, ali i na našim društvenim mrežama. Do sledećeg viđenja. Doviđenja.